Dobro večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Mnogi ste me kroz ovih, 13, 14, 15 epizoda pitali šta ti znači to Lazy B podcast. Lazy je, kao što znamo, ljeno. Moj današnji gost, rođen je u Crnoj Gori, možda to ime danas ima lagano značenje. Sa mnom je gospodin Peđa Bajović. Peđa, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, bolje vas našao. Da. Dobar uvod, odlično. Ovo je još jedan stand-up specijal, će biti pretprošli tjedan nam je bio Tomislav Primorac, evo sad gospodin Peđa Bajović. Ovo je sit down. Sit down, ja, sit down specijal. Gledao sam negdje na internetu, kako si preveo taj stand-up na hrvatski, kako je to Komedija s nogu. Komedija s nogu. Da, dosta trapavo, ali ajde, nešto se čak i primilo. U Bosni i Hercegovini sam vidio da recimo tvoje kolege i ovako šire mediji su tu, kako se zove, kovanicu koju sam ja napravio negdje na početcima i prihvatili skoro kao baš ono, kao doslovni prijevod žanra. Ili u Srbiji stand-up. Stand-up, fino, vukovski, fonetički. Govori kako pišeš, pišeš kako govoriš. Tako je, stand-up, tamo kažu stand-uperi. Dosta se recimo koristi ne stand-up komičar, nego stand-uper. Ma da, to ne. Di si stand-uper? Važno je da ljudi dođu i da se smiju. Ja. A zvuči možda ono kao neka titula, stand-uper kao DRMRSS. Da, stand-uper prve klase, znaš ono što je bilo... Doktor stand-upa. Da. Doputovo si nas iz Zagreba, jel? Da. Nisi iz Crne Gore? Nisam. Ljudima je, bez obzira što ova moja priča o stand-upu traje evo skoro 20 godina, dosta ljudi, pa čak i u Hrvatskoj u kojoj živim već 22 godine, kao, a ti živiš u Hrvatskoj? A u Zagrebu živiš? Ono i sve. To je moja tehnička baza. Nedavno je jedan kolega dobro rekao kao ti jesi komičar iz Hrvatske, ali nisi baš hrvatski komičar. Aha. Pa što je činjenično stanje. Tu živim, odavde putujem po Hrvatskoj, ali nastupam posvuda, tako da. Sam gledao neki intervju, rekao si da si politički Hrvat. Jel to znači samo da imaš pravo glasa u Hrvatskoj i to? Pa najviše me se tiče... I voliš eure i to, jel? Kako je? Da je, znaš kad ovo desnilo naše kaže, a ne smetaju te hrvatske kune. Ne smetaju, to je valuta bila, sad je euro. Ne smeta ni euro. Euro je čak i zastupljeniji po Srbiji i po Bosni, svagdje primaju euro. Kunu nisu baš svagdje. U Crnoj Gori je i službeno. Pa da. I na Kosovu. A i u Bosni manje više. Jer gdje god staneš, euro može. Ma može, sve može. Kod njih samo keš, to je najbolje. Samo daj, to je najvažnije. Sljedeće godine, ako se ne varam, 20 godina stand-upa, ali? Evo prvi mjesec, 31.1. će biti točno 20 godina od kad sam prvi put izašao. Se priprema kakav specijal? Pa priprema se regionalna turneja. Regionalna turneja, 8 glavnih gradova bivše države. U 9 dana, evo daću sebi u sredini jedan dan pauze, ipak sam čovjek u godinama. Nećeš vjerovati, čak ću ju letiti. Iz Ljubljane za Skopje i nazad. Ne bojiš se leta i to je sve okej. Pa ja sam 6 godina proveo u zrakoplovstvu. Završio sam tada vazduhoplovnu vojnu gimnaziju i onda još godinu i kusur akademije, a onda se raspala država i vojska i sve je otišlo, a ja sam iskreno i ćorav i smotan da bi bio dobar pilot, da sam ostao pilot, vrlo vjerojatno ne bi bio živ. Počeo si prije 20 godina, pa koja je razlika između stand-up tada i sada? Tad vjerojatno nije bio toliko razvijen kao sada baš. Sad ima nešto jako puno tih stand-up komičara, ne znam, tako mi se bar čini. Tad nije bilo ništa. To jest, vidi ovako. Dakle, nije se zvalo stand-up, ali bilo je ljudi, mahom glumaca, koji su radili u sličnom formatu. Izađeš ti, pa pričaš, bilo u nekom teatru ili ovako u ugostiteljskim objektima. I tu želim uvijek naglasiti da je postojao glumac, komičar, zvao se Miodrag Andrić iz Beograda, ali više znan kao Ljuba Moljac, koji je radio takve stvari i čak je i umro na sceni u Hrvatskoj negdje, ja mislim, 90. Radio u Petrinji, pa se tamo srušio na sceni i nažalost do Zagreba nisu ga uspjeli spasiti.
kad si već spomenuo ovako u kafe barovima, evo nek mi moj gost danas ne da lagat, snimamo u Broadwayu. I ponovno apeliram na sve potencijalne sponzore, nije jeftino dovesti ljude u Broadway, Amerika, let, pošto svaki tjedan gost, dva, pa treba to do Broadwaya sve dovesti. Mislim, nije svako meni usput doći u Ameriku. Nije. Mislim, ja sam njemu poslao mail, on je rekao, pa okej, neki su troškovi, napeto je bilo. Ali dogovorit ćemo se. Nešto ćemo se dogovoriti. Evo, dogovor, podcast gradi. Eto, svaka čast. Peđa, nastupaš danas u Rijeci sa, kad bude izašlo, to već nije danas, ali nema veze, kad bude bić, sa svojom predstavom Rok trajanja. Da. Koliko je rok trajanja jednog stand-up komičara? Ovisi. Mogu ti reći da naši stand-up komičari su dosta žilavi. Ne revi se? Kad je bila ta pauza za koronu, eto, godinu i kusur, izgubili smo jako malo ljudi koji su se tad na ovaj ili onaj način bavili stand-up komediju. Jako malo njih se više nikad nije oglasilo. Dok je recimo omjer na zapadu puno veći. Što ja dosta nastupam vani. I kad pričamo o tome, sad ne se gađam brojkama, uvijek sam oprezan jer brojke su egzaktne, ali recimo i 10% ljudi koji su čak bili afirmirani komičari, neki čak i profesionalni, jednostavno nakon pandemije se nisu vratili ovom poslu. Ti ne odustaješ, ti si stari kol. Ne, ja ne odustajem iz razloga što jednostavno ja više ne znam niš drugo raditi. Znaš ono bilo je za vrijeme korone kao pjevači, nemamo radi, šta pa napišu, idi kopaj krumpir, radi. Nisi se odlučio za takve pa nisam, ušao sam vrlo tehničke, praktične okolnosti su bile takve da je 2019. bila do tad apsolutno najuspješnija godina u mojoj karijeri i zaradilo se dosta fino. Pa opet i ono naše... Sad ćemo to izrezati, koliko su, može se živjeti, a? Može, ako radiš. Ima posla, ko hoće da radi, da. Bila je to, pa i onda još ti momenti kasne naplate koji kod nas i sve to, tako da se ta novčana masa, možeš misliti, kamata. Ali se ta novčana masa fino prelila u tu 2020. koja je bila baš onako gadna. I usput sam se i dobro udao. Mogli ste nastupati kako se zvala, slovenska, ona u Zagrebu, di su ovi išli jest ministri, političari i to. Misliš dole u onom što ima veze, za njih malo. Možda i jesam, ali ne znam, no comment. Zato i je preživio koronu, ovako kako priča. Ukratko moglo se, a onda scena naša i pogotovo zbog toga na način na koji mi radimo je takva da je stand-up u stvari prvi, kad je bila korona, se vratio. I čim se nešto moglo, mi smo počeli raditi i kako god su te mjere s vremenom se popuštale, mi smo rasli. I to je dovelo do toga da već, već krajem 21. mi smo bili potpuno u akciji i stand-up i u Hrvatskoj i regionalno nikad nije bio jači. Kad smo već kod te korone, znači bilo je tih nekih otvorenijih zemalja u Europi, ali koji nisu imali tolike mjere, ti si nastupao puno zemalja Europe i svijeta. 51. 51. Sam bio u Monaku. Cilj je, baš negdje tako iza korone, kad sam u stvari malo intenzivirao ta putovanja, ja sam shvatio da sam ja u stvari odradio više od pola europskih zemalja. Pošto nastupam i na engleskom, a i dosta nastupam za naše, kako se kaže, dijasporalno. A da ja u stvari sam baš na putovanju. Ja sam sam sebi zadao taj jedan projekt, da ja postanem prvi stand-up komičar u svijetu koji će nastupiti u svim europskim državama. I onda sam malo uložio i vremena i novaca i živaca i odradio u međuvremenu i neku Andoru i neku
Moldovu i Gruziju i Maltu i San Marino. Ja mislim gdje god dođeš u Europi, pogotovo i u svijetu, na nekog našeg moraš naletiti. Ima iznenađujuće recimo koliko naših ima na Islandu ili na Malti ili negdje ne. U Kišinjevu kad sam bio, u Moldovi proljetos, bilo je naših, ali sam ipak morao na engleskom. Si nastupao na mađarskom, na gruzijskom. Nedavno sam, evo sad ovaj zadnji vikend, nakon Monaka sam otišao u Marseille i nastupao sam na francuskom. Vidio sam, na Instagramu sam. 5 minuta, 5 bolnih minuta. Izvukao sam sve ono znanje francuskog od škole na ovamo, ali bilo dobro. Vidio sam da nastup i pratim po Instagramu malo i te nastupe i to i moram ti reći jedno, nemaš onu plavu kvačicu na Instagramu, to moraš riješiti. Joj, znaš šta, ja moram riješiti jako mnogo stvari što se tiče tih društvenih mreža i brendiranja i tome slično. Mada, iskreno sad razmišljam da sve to jednostavno, evo, ovo je možda i premijerno najava. Nije da ću otići iz društvenih mreža, ali ću početi graditi klub svoje publike. I ja onako odokativna procjena je da meni treba jedno 10.000 ljudi koji će u jednoj godini doći i pogledat me negdje. Bilo gdje? Bilo gdje, dakle Hrvatska regija, vani. I to je više nego dovoljno. I to su ljudi s kojima ću ja bliskije, intimnije komunicirati nego po Instagramima. Evo ovako, znaš, ono kao evo, Marini, podcast, znaš, ne mogu ja to. Ne mogu, možda sam ja ipak malo premator za te stvari. Ali mislim da danas je teško možda bez toga doprijeti, ne znam, do mlađe neke publike. Do mlađe, ali moja publika je svakako malo starija. Moja publika su ljudi onako, nakon Isusovih godina. I Aleksandra Makedonskog. Dakle, moja publika je srednje 30. i nadalje. Mislim, nasmijem ja i mlađe. Ali baš u toj tržišnoj komunikaciji, kroz mreže i to, prije će oni izabrati nekog mog mlađeg kolegu ili kolegicu nego što će doći na ovog nekog lika već pomalo oronulog. I meni je to okej, ja nemam nikakvih problema s tim. Drugo, ja kao komičar sam malo više usmjeren na tu neku društvenu kritiku, na satiru, politiku, što kužim da mlađu generaciju, mislim, generalno nikad nije nešto previše interesiralo, a sad pogotovo. Možda i ne razumije. Danas su mladi onako dosta, znaš, ograničeno je to po pitanju neke... Koliko god je sve dostupno. Ova moja generacija je to govorila i za nas kad sam ja bio u 20-ima. Uvijek je to mlađi su ovakvi, onakvi. Ne, nego jednostavno način na koji ja radim je da tu malo zreliju publiku više privlačim. I dobro je. Nastupa si svagdje, znači po cijeloj, ajmo se sad ograničiti na ovu regiju, Hrvatska, Bosna, Srbija, Crna Gora, Gdje se osjećaš najugodnije kad dođeš i gdje ti je onako najveći neki gušt gostovati? Radiš sve recimo iz nekog gušta, radiš nešto i zbog novaca, da se ne lažemo, ali... Da, najsvojiji sam u Bosni i Hercegovini. I to čak bi rekao više u Bosni nego u Hercegovini. A ja se bolje snalazim u kulturnim sredinama, kako je to Boris Dežulović jednom rekao, velikog humora u odnosu na mali humor, koji nisu oni kvalitativno bolji ili lošiji, nego mali humor je, kod nas ga imaš recimo u Dalmaciji, u Hercegovini, u Crnoj Gori. To je humor koji je usmjeren na ismijavanje drugog. I oni to najbolje prihvaćaju. Znaš, kao, nekog si ti zezno, pa eto, to je smiješno. Dok je veliki humor, Bosna, pa recimo Vojvodina, pa već to je sad Hrvatska, Slovenija i dalje, koji više vole, ne više vole, ali prihvaćaju i nemaju nikakvih problema i vole šale na svoj račun.
I ja se u takvim sredinama kudikamo bolje osjećam nego... Ove tvrde Dalmatince i Hercegovce, ne smiješ ništa protiv njih. To je... Malo je tvrđe. Ti kad iko ono, šta priča? A dobro, da, ma više digitalno, onako kad šalju te poruke i sve to, evo sad nedavno. Što ti je taj paradoks? Recimo ja onako, eto, nisam ja operiran od društvenih mreža, ponekad s tih nekih svojih predstava snimljenih, to izbacim te popularno rečeno reelove, jel? I onda sam iz te svoje prve predstave izbacio jedan jednominutni video s Crnogorcem, gdje ja opisujem kako se Crnogorac nalazi u nekoj situaciji na plus 41 stupnjeva. Nikad nije bilo više dijeljenja tog videa, ali isto tako nikad nije bilo više kritika. Negativni neki. Od strane prvenstveno Crnogoraca, koji su bili nešto uvrijeđeni, ono, nemoj da vrijeđaš naciju, nemoj, ajde pušti to, bavi se, nemaš ti ništa s humorom, znaš, tako te neke stvari, tako da... dobro, slušaj, radi se i tamo. Vidio sam na tvom sajtu jednu zanimljivu stvar, a to je da imaš PDF dokument priređen za novinare ili bilo koga ko te intervjuira, gdje ono nemojte pitat to ili najčešće pita na pitanje, pa ono da ti odmah dam odgovor tu da me to ne pitaš. Da, pa to su ta pitanja kroz sve ove godine koje novinari stalno ponavljaju. Kad ste počeli, zašto ste počeli, ko su vam uzori, može li se živjeti od stand-upa, sve te neke stvari i ja sam onda jednostavno pripremio dokument u kojem sam dao ta pitanja da ne moramo ponavljati. Nego evo, tu imate odgovore, pa pogotovo ako ste neki od onih novinara koji prave tekstove, ne recimo sad ovako video, provucite to u tekst. Eto, ja sam to odgovorio, ja sam to rekao, sad to što nisam rekao tebi, manje bitno. Evo, viš istina. Evo, živa istina. I kažem, mislim, to me iznenadilo malo, mislim, i to mi je ispala, ono, zanimljivo jer šta. Si možda čuo za auto otpad Kidi? Si čuo ikad za to? Naravno da ne. U Beogradu je to jedan auto otpad koji se bavi dijelovima za Fijata. Za Fijata, dobro. I kad odeš na Google, napišeš auto otpad Kidi recenzije, to su jednako kao masne jedinice. Sve sad ljudima postalo zanimljivo njemu davati jedinice kao nešto. Čovjeka nazoveš na telefon, nešto ga pitaš, on ti prekine poziv. Nazoveš ga drugi put, on ti prekine poziv, nazoveš treći put, on te izvrijeđa, ispsuje i prekine poziv, ne saslušate. Iz kojeg razloga? Što? On ima na njegovoj stranici napisano, bavim se dijelima za Fijata. Imam sve za Fijata. Imam gume za bilo koja... Kažu on, ja kad čujem gume na telefon, ja prekidam poziv. Dođi, izaberi. Imam sve, nema me zvat, nemam ja vremena, radim sam. Imaš li vrat, znaš, ili imaš vrata za ovo, u kojoj boji žute, znaš, eto, ili kad mi neko kaže nazove i pita, ili imaš dio za onu moju kršinu? Ne prodajemo dijelove za kršave i ne radimo s krševima. Prekid poziv, i čovjek je isto napravio onako, debelo je na 10 stranica, kao šta me nemojte pitati, u stvari koja su pravila kad ga nazoveš? Kako se ti moraš ponašati? Ali, znaš šta je, to je nepovjerenja, a iz tog nepovjerenja, u nepovjerenje da neko zna svoj posao, jer nažalost živimo tu gdje živimo, i drugo, nepripremljenost koja proizlazi iz tog nepovjerenja. Dakle, ja na svojoj web stranici, sad recimo, evo, večeras bacim, ja imam 3 svoje predstave, odnosno 4, odnosno 5. Imam 3 svoje tematske, imam kompilacijsku, imam ovu na engleskom. I kad me netko zove, ili se ja negdje prodam, kažem, ja sam u vašem gradu, ili sam blizu vašeg grada, htio bi da dogovorimo moju predstavu. Oni kažu može. Ja samo pošaljem link na stranicu predstave, na kome je opis, na kome je video, na kome je link na fotografije, ostali video, sve. 9 od 10 će reći, jel možeš nam poslati fotografiju? Jel nam možeš poslati video? Jel nam možeš... Sve je tu. Uđi slobodno. Jedan klik. Ali to je, kažem, ljudi nisu naučili da se kod nas priprema unaprijed i... Mi smo improvizatori. Kulturološki mi smo improvizatori, tako da...
Pitam je ovako sam si zapisano pitanje. Ajde, nek se Evo ovako kaže, koliko je humor težak danas, koliko ga ljudi shvaćaju s obzirom na sve životne probleme ili ga čak bolje prihvaćaju s obzirom da im je to jedino preostalo? Čovječe, Viš kako sam sastavio pitanje. Je. Baš sam ga ono, danima razmišljam o tom. Vidi se da si Dostojevskog čitao. Ćemo ponoviti još jednom, zapamtio sam. Ja sam zapamtio, ja imam pripremljen odgovor na te stvari. Imaš na linku ili? Nemam na linku, ali odite na web stranicu peđabajević.com, svašta ima tamo. Gledaj, bez jake... Ima slika i videa ili? Ima i slika i videa i to. Bez jake frustracije nema dobre komedije. Ili nema dobre zajebancije, može to kao biti? Komedija kao najširi mogući pojam. A kao rima, može kao neki naslov da posluži. Da. I ljudi se prvenstveno smiju stvarima koje su njima bliski. Tu recimo, ako ja pričam recimo kao što urok trajanja koji radim večeras, ja to komuniciram ovako, ja kukam kako starim, a vi se smijete. I to je to. A nešto što je blisko, dakle ja mogu sad praviti fore na račun američkih izbora, evo koji su sad aktualni i to, ali nije da nisam bio možda je prekorišten to humor. Nije prekorišten, nego naša publika ti shvatiš da nije zainteresirana. Oni su čuli za Trumpa i ima ona neka žena. I bio je onaj neki Obama. I bio je onaj neki prije i sve to. Tako da, znaj svoju publiku, procijeni ih, bilo nešto unaprijed po rezervacijama i po mrežama, ili na licu mjesta, evo mi koji smo malo iskusniji tu, mi možemo skeniranjem prostorije manje više stvoriti jasnu predstavu o tome ko je došao na predstavu. I onda stand-up je sam po sebi dosta ovako fleksibilan i neke stvari onda nećeš reći, a neke stvari ćeš možda i naglasiti. Ali mislim, na kraju krajeva, mislim, ljudi, pogotovo kad nastupaš 5 puta ili 10 puta ili 20 puta u istom gradu, imaš puno ljudi koji dolaze ponovo, ljudi znaju šta očekuju, ili su rekli nekom, zadnji put je bilo super, znaš, dođi. I stvori se tu s godinama vjerojatno neka publika koja, ne znam, će doći svaki puta kad si ti u Rijeci jer im je bilo dobro, oni kojima je bilo dobro. Ima i toga, ali ima tu još jedna stvar koju smo mi u međuvremenu i tu za sebe stvarno preuzimam jedan dio zasluga. Negdje nakon, recimo, 5-6 godina aktivnog stand-upa, što je, recimo, prije, 15 godina, možda malo manje, mi smo shvatili da, znaš, ako imaš nekih sat vremena s kojim si obišao pa malo ovamo, pa malo onamo, pa tamo 10 minuta, pa ovamo 15 minuta i sve to, da se događa da publika dođe, čuje iste fore i budu malo razočarani. I onda sam ja prvo za sebe, a onda sam to i kolegama tadašnjim komunicirao, ajmo mi početi ovako, recimo, davati imena blokovima od 20-ak minuta. I to mora biti blok sa istim forama, sa istim sadržajem, kako se to popularno kaže, materijalom. I tako ga komuniciraj prema, kad najavljuješ svoj dolazak, ne znam, u Rijeku. Jasno. A onda 2, 3 takva bloka su već tvoj specijal, to je već tvoja predstava od sat vremena koju onda krstiš, koju joj daš svoj neki vizual i možeš ići samostalno. U opisu nabrojiš, recimo, daš do znanja o čemu je tu i ko te hoće opet vidjeti, taj će doći. Ili neće, jer već te vidio dovoljno puta. Dobre su fore, ali brate, 5. put. Znaš, mislio sam ti još pitat, par, 5, 6, 10 onih ispraznih pitanja, znaš, kako je to biti sam na sceni, to pitao sam već njih 100, svi su mi dali skoro isti odgovor. Nije to za svakoga, a meni je super. A evo, meni moj Davor... Kako je Seinfeld jednom rekao u razgovoru, kad su ga pitali, a zašto ne glumi više nakon serije? On je rekao, zašto ja da čekam da taj drugi nešto kaže kad ja imam toliko toga za reći?
Mislim da mi koji smo prvenstveno ili samo stand-up komičari, uživamo u stvari u tome da smo, da si sam naspram svih. Ali ste i najugodniji sugovornici jer znate pričati, nema ono, pa kako da ti kažem, znaš šta pričaš i onako, nekako, ja vjerujem da to ide s tim. Nisi ti razgovarao sa svima od nas, Ja nisam, ali ne, vjerujem da to ide jer pričaš ono, sam si na sceni, naučio se nekako izvlačiti iz bilo kakvog pitanja situacije, samo ono, nemate ko izvući, ako je loše. Znaš šta je, pazi, ima nas različitih. Imaš stand-up je, kako ti rekao, stand-up ti je, to objasniš kao jazz, recimo. Ko zna, svi znamo jazz. Jazz, to je od onoga starog sina. Od jazzmina. Ne, nego, hoću reći, to jest žanr. Ali ljudi koji ga čine, su već vremenom formirali podžanrove. Ti dakle sad trenutno imaš rast interaktivnog stand-upa. I to toliko da će to vrlo vjerojatno u sljedećih par godina postati novi žanr. Interaktivna komedija. Dakle, komičar koji je došao iz stand-upa, ali u jednom trenutku odlučio da on izađe na scenu i sljedećih sat vremena će samo komunicirati s publikom. A šta ti i sve to. I ja mislim da... Ljudi će vam početi izbjegavati prve redove. Pa gledaj, već sad izbjegavaju. Misliš, da, ima, ali i to ima svoju publiku. Razlog je vrlo jednostavan. Kad je bila korona, komičari su po svijetu izbacivali upravo to se zove u našem ovom zanatu, se zove crowd work, dakle rad sa publikom. I oni su to radili da bi prištedili svoje šale, svoj materijal. Međutim, to se primilo, jako puno publike, pogotovo te novije, je oduševljeno bilo s tim. Ljudi su uživo, kad su se vratili na scenu, počeli eksperimentirati s tim. Ti sad imaš, ja ti kažem, za par godina neće biti stand-up na plakatu, nego interaktivna komedija. Svakome i standardnom stand-upu koji je bio prije 20 godina i ovome današnjem i onome koji će doći je istekao neki rok trajanja ili će isteći, evo meni Davor javlja da nama ističe rok trajanja, lagano da nas ne može više ni slušati ni gledati. Svima koji ste izdržali do sad ovaj razgovor, javite se i bit će nešto. To je bilo to za večeras. Peđa, puno hvala na gostovanju. Hvala vama. Sretno na nastupu večeras i uživajte. Dolazite ljudi na stand-up. Eto, pozdrav.